Bunga tuah dadi sarana maturan lan sarana upacara umat Hindu. Nanging tusing mekejang bunga dadi anggon maturan. Di Agastya Parwa kajelasang ada soroh bunga ane tusing dadi anggon maturan minekadi bunga ane uledan, bunga ane ulung pedidina, bunga ane rejang semut, bunga ane layu, lan bunga ane mentik di semane. Uli mekejang macam bunga ada abesik ane tusing dadi anggon maturan lan upacara. Adane bunga gemitir. Unduk bunga gemitire ane tusing dadi anggon maturan ene jelasange dilontar kuntiyadnya. Bunga gemitir orahange uli getehne Batari Durga. Entung ranang bungane ene tusing patut anggon sarana upacara dewa yadnya. Di sastra utawi Satwa Tebusale di epos Mahabharata ceritange Dewi Durga kesomya dadi Dewi Uma oleh Nakula. Getehne Dewi Durga mesegin ngenain bunga gemitire. Ulian ento yen ngai canang nganggo maturan di pura dalem tusing dadi nganggo bunga gemitir. Sakewale yen anggon maturan di merajan kedadiang. Lenang teken ento bungan gemitir tusing dadi anggon ngetisang tirte. Ulian bungane ene enggal berek yen kena iyeh lan dadi bibit penyakit. Dilontar aji janantake orange yen subeman penglukatan uli dewa siwa bungan gemitir mare dadi anggon maturan. Nanging ane kembangne melah lan warnane kekuning-kuningan. Bungan gemitir ane warnane barak tusing dadi anggon maturan.